Otvaranjem novog kliničkog centra u Nišu počelo je da radi najveće odeljenje intenzivne nege u zemlji. Radi u okviru klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju i namenjeno je najtežim bolesnicima. Najteži pacijenti čije stanje je kritično loše leče se ovdje na klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju. Zbog toga je svakom od njih na raspolaganju najmodernija oprema. Svaki od 40 kreveta ima sopstveni mehanički respirator i monitor za praćenje svih vitalnih parametara. Pored svakog kreveta intenzivne nege imamo 7 infuzionih pumpi koji istovremeno mogu davati infuzionu terapiju. Radi se o lekovima koji su životno spašavajući. Također mi u slučaju zatajivanja rada bubrega imamo mogućnost davanja momentalne kontinuirane dijalize. Anesteziolozi borbu za život pacijenata počinju 2 sprata niže u salama urgentnog centra gde dežuraju u centru za reanimaciju. Svi pacijenti bivaju primljeni na jednom mestu, nema lutanja od klinike do klinike. Ovdje su opservirani od strane svih grana specijalnosti. Radi se kompletna radiološka i laboratorijska dijagnostika. Jedinstvena na ovim prostorima je i soba za postanestezijski nadzor sa 15 postelja. Tu se pacijenti bezbednije bude posle teških operacija. Sve dok se pacijent u potpunosti ne stabilizuje respiratorno, hemodinamski, ovdje je pod nadzorom lekara i sestara i nakon toga smo potpuno bezbedni, možemo pacijenta da pošaljemo da ide na odjeljenje. Zbog ovakvih uslova ovdje je na specijalizaciji 50 mladih lekara iz mnogih gradova u Srbiji. Mnogo stvari sam ovdje naučila. Zadovoljna sam svojom specijalizacijom i mislim da bi svaki doktor, mladi na specijalizaciji za anestezije, trebalo da dođe ovdje u Niš na specijalizaciju. Anesteziolozi su za svoju boju u novom kliničkom centru izabrali ljubičastu. Kažu da je uspešnost u lečenju u ovim novim okolnostima značajno povećana, a broj pacijenata na intenzivnoj nezi je za samo nekoliko meseci prešao 1000.